No, tayda qancha dodasiz aka? Tay bu qonanmi? Tay. Jasqa tay, 45 ming dedi. Bo'lishi qancha berasiz aka? Erkek bo'ldi. Erkek tay. Bo'lishi 42 bo'ladi dedi. 130 uyda. 130 uyda dedi boyo. Shu jumg'aldi qilib? Jumg'aldi qilib dedi mana ketdi. Tayda hozir aylanta tartib berib qo'ydi sizlarga. Mana ketdi onda. Charbol ekan. Yo'q. Jo'sh yaxshi ekan. Oho. Mana ketdi onda. Jasqa qonam bor ekan. Qancha dodasiz bayga shu siz? 55 ha? Bo'lishlar. 53 bo'lsa berem deydi mana ketdi onda. Erkek. Charbol ekan ha? Alada yurgan deydi. Jumg'aldi qiladi. 53 ga olsa berem deydi bay. Mana ketdi onda. No Qunandar to'ravoyga. Jasqa qunandar dedi. No yilqini ko'rdingizlarmi? Tazaqan do'konda. Shundan tushgan dedi. Mesniy yilqilardan tushgan dedi. Qanchada o'star yavaka o'shin bolalari? 100 mingdan berem. 100 mingdan bo'lsa berem dedi mana ketganlar. Oho. So'ngdan qarangizlar mana. Qunan ekan cho'ngla bo'shtaday ko'rinadi ekan, bo'shta asiyday ko'rinadi ekan to'g'anlar. Voy. Mana ke. Arqi tazaqan do'kon Parado. Paradasi qanday dedingiz, no yilqining? Vladimir Kemet, Tijlaver. Mana ke. Oho. Bo'lishlar 100 mingdan. Nomeringizni aytib qo'ysangiz bo'ladi aka. Alçılar bo'lsa. 0504 66 55 55 atınız. Bekcan aka qayrilsangizlar bo'ladi. Mana ke to'g'anlar. Atasi shul ekan mana. Oho, zo'r ekan atasi mana. Atasini bir tartib ko'rsatib qo'yadi. To'g'anlar. Mana Jumg'ar bozorida da shunday mixti jilqilar bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, tömendagi nomerga chalaversangizlar bo'ladi. Alçılar bo'lsa, alib qolsangizlar bo'ladi to'g'anlar. Mana ke. Urg'ach 35 dan erkeklar 30 dan qo'yadi. Mana ke to'g'anlar. Bu yerda charba taylar bor ekan. Erkeklari 30 mingdan deydi. Urg'achilar 35 mingdan. Bo'laverlar. Bo'laverlar shol bor ekan mana ke. Bular o'shanda jumg'aldiqi bu bardig'i. O, vaqtqilar. Mesniy jilqilar ekan to'g'anlar mana. 30-35 ming deydi. Taylari bu. Erkek bor ekan, urg'ach. Ya. Urg'ach bormi? Bar, 3 bor. Jasqa tay bu qunam bu ya. Jasqa tay dedi. Erkek tay. Baylangan bu ya. Baylangan bu. Qancha o'yladingiz ya? Asili bir ayda ya. Qancha bo'ladi endi aka? Bo'lishini aytingiz. 33 ga berib qo'yganman-da. 33 ga berib qo'ygansiz. 35 dan. Nima qancha berasiz? Qo'shsa bermoqda kishni. 33 ga berasiz, chaylik qo'shib qo'ysa berib qo'ysa. Subhanalloh, mana aka to'g'anlar. 33 ga biraz qo'shib qo'ysa berib qo'ydim. Yaxshi tay ekan bunday ko'rikdi. Beli ichga, o'tg'oli jon. Erkek tay. Mashallah. Sodangizga igilik ham aka. O'tib ketsin. Mana aka to'g'anlar. Jasqa qunan ha? Jasqa qunanni ko'rib qoldik. Qancha oy bayladingizlar shuni ya? 2 oy. 2 oy bayladik deb. Oho, miqti ekan ya. Qancha ko'rasizlarmi shuni? 60. Bo'lar 60. So'yg'onga jaraydi. Bir yil qazi bor. Bir yil qazi bor dedi. Nomer bo'lsa aytib qo'ysiz to'g'an. 504 0504 50 30 80. 50 30 80. Atınız? Uzaq. Mana ke to'g'anlar Uzaq aka bilan baylanishaversangizlar bo'ladi. Jumg'aldi qilib? Jumg'aldi qil ekan aka to'g'anlar. Oho. Mana ke to'g'anlar, davr erkek qunan ha? Jasqa. Qanchada o'tasiz buni? 65. 65 dedi. Baylanganmi? Yo'q, mingi charban. Mingi. Uyretilganmi? Uyretilgan dedi. Bo'lar qancha berib solasizmi? Bo'lar 62 ga berem. 62 olsa berasiz. Qancha berdi shuni? 59 beradi. 59 beradi. Berib aytasiz. 62 olsa berib qo'yasiz. Subhanalloh. Mana 62 olsa berib qo'ydim dedi. Yaxshi ekan bunday. O'ngdi ekan. Allah razı olsun aka. Sodangizga igilik. O'tasiz aka. Qanchada o'tasiz aka? Satov qancha aldingiz? 32. Erkek-a? Erkekda 32 ga oldik dedi aka to'g'anlar. Mana aka to'g'anlar, erkekda ko'rib qol. Qanchada o'tasiz aka shuni? 30. Bo'lar. Bo'larli 30 ham aka. Bo'larli 30. Bo'larli 30 o'tam dedi aka to'g'anlar, erkekda ekan. Alaganim. Mana aka to'g'anlar, urg'och taylar deydi. Qanchada o'tasiz atav shuni? 35. 35. Bo'lar. Men 32 33 ga berasizlar. Chayliq kishini tushib berib qo'yasiz, ha? Mana aka to'g'anlar 32 urg'ochi. Charbalari? Charba. Oo, to'g'anlar mana aka. Aylatib qo'ychi.
32 болса берип коем дейт, biraz чайлыкка кошуп туруп. Жумгалда ургач тайлар ушундай экен баарлары. Ушундай болуп атат дейт туугандар. Чарба эле. Мына ургач тайлар. Мынакей туугандар. Бул жерде эркек тайлар бар экен. Канча деп атасыз байке эркек тайларыңызды? 32. Болушу. Бул 26 кичирээк экен, а? Муну 25 берем, муну 30. 30 берем. Болор ушундай. Кайсы эркек кайсы? Өкөтөң Туугандар. 25 керек болса, мына. Biraz кичирээк экен туугандар. Кичирээк. 30га берем дейт, 29га берип коем дейт. Айгыр канча болот? 90 миң бе? Болуш элеби? Болушу 85. 85ке берип коесуң, э? Чарба экен, э? Канча тиш? 3 асый. 3 асый. Мына кулунду канча деп атасыз, кулунду? 25. Өзүнчө сатылат экен, э? 25. Болушу 25 бе? Эркек бир бачы ушу кулун? Эркек экен мынакей туугандар. 25 миң берип коем дейт кулун. Кичирээк экен. Мен аркысын бей го дептирмин. Атасы окшойт, а аркы? Маша, субханалла, атасы экен. Ата бала экен жерде. Мен эне бала деп ойлопмун. Субханалла. Мынакей туугандар, охо, муну 200 деп атам дейт туугандар. Тяжелый вес. 200 миң дейт. Жашы канча да экен муну? Жаска кунан, а? Охо, мында породасы барбы, жокпу? Не порода болду экен мында? Тяжелый вес дейт. Охо. Болушу канча я байке? Болушу. Ел берет да эми, э? Туугандар, мынакей 200. Бай. Мыкты. Субханалла, мына жерде байкелер кашаң сатып атат байке. Кашаңдарыңыздар канча байке я? 70 сомдон сатат экен мынакей жумгалда. Машалла, субханалла. Аш болсун иншалла мынакей байкелерибиз. О, кашаң деп атыштыр мына. Якта байкелер. Салам деп коюңуздар иншалла. Салам алейкум. Машалла. Бүтүндөй сиздерди Кыргызстан көрөт. Мына жумгалдык бир туугандар. Бул жерде да кашаң сатышат экен, ушул жерде жеп коет экен иншалла. Машалла, аш болсун иншалла. Охо. Канча деп атасыз булатты байке? 85. Ургачы, эркек, асый. Бышты, жаска, э? Болушу эле 85. Чоң экен, породабы же, порода эмес? Охо. Мынакей. Болушу эле 85ке берип коем дейт. Мыкты. Бул, э? Айгырды канча деп атасыз байке? 120 деп атат. 120 миң. Канча асый болду? 4 ас. 4 ас. Тазагандыбы же? Породасы кандай экен? Парадас белгисиз бул башы көлдөн келген. Көлдөн келген. Канча болду келгенине? 4 жыл болду. 4 жыл болду. Жаңасы болгон кезинде келген экен да кыз. Асыйында айгыр салон 3 жыл болду. Машалла. Болушу канча эми? Билбейм, алчы киши. Эл чыгарат да? Мына номер айтып койсоңуз деле болот. Алчылар болсо телефон номеріңізді айтып қойсаңыз болады. 703 55 60 55-66-54. Жана мұны минип келдіңіздер, ә? Мингіш дағы мынакей туғандар. Қызыққандар болса алсаңыздар болады екен. 120 деп атабыз дейт, анан алчы киши баасын чыгарат, ошого байланыштуу берет мынакей. Жана келатып көрүп калдык. Минип келаткан. Жоргосу барбы же жокпу? Жоргосу жок. Жүрүшү бар, ә? Ошо жана келатканда көрүп калдык. Жүрүшү бар экен. Мынакей туғандар. Бою 1.61 екен. Жакшы жылкы екен. Мынакей туғандар. Биз сиздерге Жумгал базарынын жылкыларын колдон келишинче тартып бергенге аракет кылдык. Бир аз кичирээк базар экен бияк. Ошончо да сиздер менен Жумгал базарын толугу менен сиздерге тартып бергенге аракет кылдык. Азыр жылкы базарын бүттүк иншалла. Эми азыр уйларын тартабыз. Биздин каналыбызга катталганды унутпаңыздар, комментарий жазып, лайктан басыңыздар. Эгерде Жумгал жергесинде рекламалар болгон болсо кайрылы бериңиздер. Алдына биздин номерибизди калтырып кетебиз. Кандайдыр бир аттарыңыз, жылкыларыңыздар, имараттарыңыздар, үйлөрүңүздөр, батирлериңиздер, машинаңыздар болсо кайрылы бересиздер иншалла. Реклама боюнча Жумгал нарын жергесинде иштеп атат иншалла. Андыр эмесе бизден алыстабаңыздар, азыр бизди уйларды тартабыз.